Say Vice President ene mampeni da John Dramani mama nyina tiesim na bebi omonam ene nsem omo bobo so no anope yede ebremo ora mahama yarga ye boko central mrasirigene odi atuga se ne ho adwiri no okoti sika ebosumi bia ban etua emiede epasumdwe oboko abonten so no wose ne ho adwiri ne pa abzafo weni afoforo pinu a ene yakekesi enin ye ne se kasea bebi awo bia no ye bana ye dia babesum no pay yeri asede ma OCP fertilizers so mo ne yeda wo mase sese na nanu akuafo wo mo akoma to mo yam efise asagrasa we ba ye no onya kakra bi no de petene no ba ye ne so a so doso e de manom owo OCP NPK 1515 ho na OCP NPK 102010 so ho no mo a be e tonto agrochemicals ne manyina odo ne kire ho no ma obenya bi atofre 055590 9437 0555909437 na EPB echiri kwan womo enema evima no pe bia wo bia na yeba na yaba besom wo medin ede na yabo amale bia bogabsia for yenye brain na finsam no yenkomo ankasa emfa emamo yedemo ehase ye de free man pani na adodanko akufo ado wachiman pc be maboada na tena ye na momani tuase enra na eya fofi da soronko gade man pani odikan osagefo Dr. Kwame Nkrumah benim twirebo a yede ahaso gine tata de so agom papa eja okeka my Ghana bakosam na tietie mu a ase chese wono a ene ye kwabrani a wodi anim emenne Ghana baby piasa so na afofida ye dina enra ene ye dia ba be se ne dey ye adwumafo ne ye school nkoda nyina titifie ena mampeni na adodan kwa kufu da no kasa oman no woni ye fellow Ghanaians na wo kire se wonyi ntum se ye be kasa nipa ba akofo eno no tempenten kwate asu echichire oman yi nipa ba akofo bie ne hono mo a obetimi aye ene de ye ka ho asemi ofise ye nipa pi eka ho eboa osagefo Dr. Kwame Nkrumah eno mayi ye fa hodie ye giye edifiri kwasikoko nsem nti na akwa ya afofida no ewom se osagefo Dr. Kwame Nkrumah ne yebone dedie nanso omo boa ye bia obi bia oso mu bie onso mu nsumane nipa enne oman na ababedu ba bia ye duru sese no ose ye kai wonum na yesre otwedi amponyankrompon enhira edema wo mu ba bia wo mo ewo bia mampeni na adodan kwa kufado ne nsem anie. For freedom and independence was born with deep-seated desire for self-governance and an end to colonial rule. The leaders of the UGCC, the convention, George Parr Grant, Dr. J.B. Dankwa, R.S. Blay, Emmanuel Obeche Bilamte, William Ufuriata, Edward Akufo-Addo, Ebenezer Akwaje, Kwabena Kese, Kwame Nkrumah, and others recognized that true freedom could only be achieved through political action and the mobilization of the masses. They worked tirelessly to educate and inspire the people, organizing rallies and meetings to raise awareness about the need for independence. Their message resonated with Ghanaians from all walks of life, sparking a movement that would eventually lead to the liberation of our nation, encompassing the birth of the Convention People's Party, CPP, which led us on the final lap of our journey to freedom. Observe for man penny na adodan kwa kufu ado wachiman pc be maboada na yetene kanwe yemra na nra wakaso man no ho na abakosem a ewo founders day afofia yedina eneno na ochechirimu no wo chese ewom so osagefo Dr. Kwame Nkrumah ena ebewi okon ne nyina de nso obi bia oso mu bia na wo se eka no na yede na seda ema na sefo nyina we yemman penny na adodan kwa kufu ado nsem no ye to aso ne yede makoman penny dada John Dramani Mahama so atena ye si ene mo kase tifido poe mantem no mo be kire Upper East region na papa yi owa okwa akocheche ne niswade hunu mu na obobɔ ne nsam so ade ya kire Ghana ma de hye wo hono mo se beye na ebenya ne mugidie ne ye de tumi ama ne bieu December bosom de to so enso na
Abzafo ye nto akase no so emfa emmammo mampani da John Dramani Mahama na matifido apoe mantem no mo Upper East region na onamo a ocheche nani suade hunumo na ocheche eye ni tirimu pomodi a kire Ghana for se beye na ye benya na mogidie ne ye de tumi ama ne biewuo na nanamo ntu a wotu no na ode atudwa se na no wote se mampani na nadodan kwa Akufo-Addo ekasa de efa entro ne nkontompo semo a eye na nipa bi ne mo ka ye duru ba bi ana se kwa akoye no wabra ade no so adanse bi ani ho mampani na nadodan kwa Akufo-Addo nkase mu no okokasa de fa eye ejapade buku bia ejentre hanem pataku o social media no so se onim ba bia sa de ni efria nipa bi no mo eka de eba be hye ne konso ne na busua ne nkrofo a omo efria chim na apoe mantem mu omo tiri mu ponyina ene so mbefo momayi ejapade se brato eno na mampani dada John Dramani Mahama ye kasa de afa ho no se sansemi a mampani na nadodan kwa Akufo-Addo ni abedi a wakasa de fa ho no se ye pobi de so bo abono ye wo twantro ye won ka no kre de nkontompo ne nabrabasam ya na taye ne depa na eye mampani wone na dwumayefo ne na pamfo a omo egu mampani atena ye ho no mo womo ena dodo no a ya na efiri wunum se de omo nimu de omo ni adanse ene ye womo be ha omo ni de bia ba be fofo ho na omo de abibiri Ghana fo ni so sisi a mampani da John Dramani Mahama kire se na no okasai de efa oman no ho na ensem okan ye ene chese ne ma ode ye mfato ho no chese mampani atena ye ene nipa binum a ye adwuma ewo abamu nsem a wo ebedada asem ne beka ye no wodwene ho anu wonte ase entem no okote ye se mampani na nadodan kwa Akufo-Addo eke kasa nsem no na osu edefa nkontompo ene nabrabasem a amanfo bi eka edi gu nanim ase ede eto no so no ne ho ekokodwire ne pa mampani dada John Dramani Mahama abuzia na onenam eye Busa North ne Busa South abaton pesua so ena ode sansemi ekotudwa ewo honomo nenka ye hwese ye beko na ensemu a mampani dada John Dramani Mahama ede tudwa emra osia bokona ba na osia adesia wo Busa South ne Busa North abaton pesua so no nenka ye ko na yakwakofa yenkodi yenkoti mampani dada John Dramani Mahama nensemu a wode etudwa and vote in both the presidential and parliamentary elections. That is the beauty of democracy. It gives us every 4 years the opportunity to make a change. And I do think that on 7th December, Ghanaians are going to vote for change. They're going to vote for change for several reasons. The first being that we need to send a signal both to the country and to the international community that we're not satisfied and happy with what is going on in Ghana. A vote for NPP again will be a vote for a third term for Nana Akufo-Addo. And it will send a signal to the rest of the world that we are happy, we are satisfied with what has gone on over the last 8 years. Obzanfo nti weye mampani dada John Dramani Mahama ne yetene nke weye mra na Busa North ne Busa South abaton pesua so adehye no mahia ewo tifido apoye mantem ne mom ye to aso na ye de mafri mampani dada John Dramani Mahama na tena ye na ye de mo akọ Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wono so na tena ye na sie na mo kase wono so enamu apoye mantem mo ema na no memenda dwumedie kase bi koso ewo akuapem abaton pesua so ama no matu din say ofie health work na sa health work no a ekoso no na Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia kwa CB na Uru Samia Uku a ogina de ama MPP amanyuku no akuapem no for baton pesua so wono na hyehye se adwumadi we ya Vice President kwa CM no wasra Ghana for se baabi a yeduro no ye hwese ye beto ba ede amano ne nya ne mugidie na ode hyehye papa ebebo man no atumpon wo impuntum ene nkankomo ententem so ede abrayen Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ninsebni Yamia Adum let me be your president. We present the solar power generation of electricity to reduce the cost of electricity in Ghana. With the 2,000 megawatts of solar power, every kind of generation makes so. Now the cost of electricity above from by 50%. Now
For Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bamian Samno na enweche no rasami ukua ujina dia MPP amanyuku no akuapem no for baton peso so ede kakra esoso. President Kufuor free maternal care and Mofrano ye under free maternal care. And Mofrano under Kufuor, they were the first beneficiary of the free SHS. So what it means is that anytime an NPP administration they look into the future. And the Jiradia MPP amanyuku no akuapem no for baton peso so wo epoe mantemu ono na ofie health work yi wɔhyehyɛ ne nyinaa Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bamian akwase bi ene ekuku damwa ɛwɔ NPP amanyuku nim ye to aso ne de makɔ NDC amanyuku atena ye na ye konfinfin mantemu yate safarefo bɛboro wɔ ha a no mo ye NPP achitafo mapa ene omo so mo ne NPP amanyuku no tonkwanta wo mapa ya wo mo ede omani akyerɛ NDC Weyamra na Professor Ginano Poku Ajiman wo bontoa ewe kumfi ene ne mpotamo na safarefo yi bebro hai ekire se no nkom MPP fo pa ya ka kese MPP de ye de atwa omo mfuru ma wo yo mo de ya keso sunu na chia no mbetena nso mo hwese ne nemesi ekonomo fi se Professor Ginano Poku Ajiman ma mpeni dada John Dramani Mahama ena ebebo mayim opani kwa kunsia ene di wo mani nyina ye tie Sompa me NPP pa na anabu ko kwese majimo kwa me NPP ya senado senfune no so kwa ba fira du tika ho ya kwa pa mfedo somebody Abzanfo nti we afarefo a won finfin mantem kumfi na kwane ne mpotamo ene yeti wo mon kene no akire Professor Ginano Poku Ajiman so no e ma wo ma kwaba eba NDC amanyuku nim Lord hu da me yato he na aba e siesie ye mannim o sande ehn nzama pi akechiru e ko bi no kroda onto dam e bi mpo asabe sika ye wo onyinu mu fa so sande ye pede ye nzama tutu ye ntino ye bo mpa ne yakopon so waton supego na wayenshira amobia azakro so ho hen onye ejuma onye ho mayamba